Paring naina chathaba si live discussion gi mari suba episode asida saruk yabinaba haijarubada masage achinba thabak kaya hokpiraga yabirapagidamag Manipur gi saknairba lichung puren jalan Singamayu President amuko rasi gi maigaidagi taramna oksari loinana thagatpa phongdoksari masiga loinana yengbiriba viewer punamakusu taramna oksari aikhoina ngasi खन्ना नहीं नगदौर टॉपिक असी सेंट्रल गवर्नमेंट की थबक माई ऑनसिल असी हाइब टॉपिक अदुनी टॉपिक असीगा मरी लेनब वहंग व्यूअर्स सिंगना हंगनिंगबा तारगदी इसागी वहंग अदो कमेंट सेक्शन दा इरगा हाइबिरो अहान दा भया दा वहंग एकोई प्रोग्राम असे हौबगा लोइनना भया की एजुकेशन बैकग्राउंड अमदे समलप्पा पुंसी वारी खरा थंबियो थागतसरी अहानमक्तदा अखोइगी रसी ना सिनबीबा सिगुम्बा डिस्कशन असे मसिदा सरुक याबा फंगनबगिदमक्तसु सिनबी लांगबिरिबा रसीगी चिलनाउसिंगदा अमदि ख्वाइ पुनमक्ता इकाइ खुमनबा अमसुंग थागतसबा अदु थमजरी अदो हौजिकी अहानबा वहंगी मतंगसी आई थमजगे आई थौबाल डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चनबा अखोइगी फौदेल हाइबा अदुगुम्बा खुंगंग अदुदा आई पोक्चबनी अदुगा आईसी फौदेल दा लैबा प्राइमरी लोअर प्राइमरी स्कूल अमखक्ता आई लाइक तंबसी हवी 1978 अदवाइदगी हवी अदुगा आई अदुगे मतुंगदा अखोइगी थौबालदा अखोइगी आनंदपूर्ण क्रेट सेंटर हाइदना अखोइगी अहानबा इंग्लिश स्कूल ni matamduda ado hariba school tu linkhalakwa matamduda haibadi 1980 da IC aduda class A dagi adum schooling hawi amuka aduga 1981 da di class IT dumakta da class A ga B ga punna tam adum promote toroga tamhalli aduga class 1 da kahalli 1 gi examination dagi 2 काबा सही सिदा 2 तमकित्रे 3 तमकित्रे अदुगा अखोई खेतलेकाई प्राइमरी स्कूल हाइदना अखोई युमदगी पलाप लाप तबा स्कूल अमा लै हारिबा स्कूल दुदा क्लास 4 दा एडमिट तौरगा अदुदगी अदुम लाइक तम बसी मखा चथरखी अदुगा क्लास 6 दगी अमु मफम दुमक्तदा लैबा खेतलेकाई हाई स्कूल दा आई एडमिट तौरगा क्लास 10 फावबा अमु चथरा मतुंगदा क्लास 10 सी लोइरबा मतुंगदा 1989 की सिदा हाइजबा तारे आई चौयामेर सेकेंडरी दा क्लास 11 दा एडमिट तवे अदुगा दिन मतुंगदा 12 सी लोइसल्लाबा मतुंगदा लिलोंग हॉरेबी कॉलेज दा बीए तमकपनी अदु लिलोंग हॉरेबी कॉलेज दा बीए लोइसल्ला मतुंगदा आईसी मतम खरा सही खरा गैप लैखी तोंगान तोंगान बा एक्टिविज्म नंबर मोयरकांदा स्टडी दा कोई कंटिन्यूएशन ले होदबा ब्रेक तौखिबा मतंग ले अदुई मतुंगदा 1998 की जून धादा आई कनोदा पुणे दा अखोई लो तंबा चखी अदुगा सिम्बियासिस लो कॉलेज हाइबा पुणे यूनिवर्सिटी की मखादा लेबा अदुंबा लो कॉलेज दुदा आई LLB फर्स्ट ईयर दा एडमिट तौखी अदो लाइबक थीबदी आई लो सी फाइनल ईयर कंप्लीट तौबा ngamjakidre ai yungi achinba yungi problem kharana maram moraga final year ki examination du mati ai piba ngamdana examination du yogada ba only tha mari khakta ngaira kanta yam ningba kaina yumda tholakhi ada amuk hanjange aduga ai lo se complete tauge haina matam da khanjabani adugo yungi problem na maram morakanda ai amuk hanjan bangam khite sumai tawraga aduga Pune da leringai matam da ai distance education da haiba tare akoi Tilak Maharashtriya Vidyapit haidana amalai maduda ai history da master loisanjarai masini sorakwa ai gi education gi background haijaba taragadi aduga social gi waiba background khitang aina thamjaba taragadi activist amu waina ai si class 9 tamba matam dagi atum ai students ki activism da saruk yaraga lakshakhi aduga class
10 ꯑꯗꯩ 11 12 ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯖꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯔꯝꯃꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ 9 ꯁꯨꯕ ꯁꯦꯗꯨꯜꯗ ꯆꯜꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯥꯕꯤꯗꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯤꯟ ꯊꯨꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯁ ꯀꯦꯝꯄꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡꯗ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯅꯦꯆꯔ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯅꯦꯆꯔ ꯈꯣꯝꯃꯒ भारत प्राइम मिनिस्टर सबमिट तौनबनी अखोई चटखी मदुदा डेलीगेशन मेंबर सरुक याजखी लोइनना अखोई पार्लियामेंट घेरावगा हाइना मिंग थोनबा मणिपुरदगी अखोई मी चामरी चावा हेना अखोई बस लनाई बस नियगा दिल्ली ताना चलगा दिल्लीदा अखोई मूवमेंट तौबा मदुगी खोंचतना सिंगबा लैखी 1999 दा मदुदा यामना कन्ने थवाल डिस्ट्रिक्ट की लुसिंगबा मोइना मैरोई सिंगी लुसिंगबा मोइना सरुक यारगा लाखी सुमाइना आई ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन हाइदना छात्रगी लुप अमा खक लैबदो मदुदा आई स्टेट लेवल की वाइस प्रेसिडेंट फाउबगी थाकता आई थौपुबा वैजरमी अदुगा 1993 की मतुंगदगिदी आई अदुंबा स्टूडेंट्स की एक्टिविज्म करी करा मयाम दो थादो अकांदा आई अखोगी माइ मसिंग तंबगी अमसुंग अते अते तोंगान तोंगानबा अखोगी सोसाइटी का मरी लेनबा एक्टिविज्म की थबक सिंगदा थौदांग लौरगा लाखी अदु मरक सिदैसिदा आई केनोदा अखोगी तोंगान तोंगानबा अते अते वोकेशनल एजुकेशन न सिंगबा करी करी थबक अतोपा फील्ड खरादसु आई ट्रेनिंग अदुगा कोर्स आई खरा अदुम तौरखी सुमाइ तौरगा अदुम हौजरकपनी अदुगा छात्र की लाइफ से चौरापा लोसल्लक्पा हाइतारे अदुगी मतुंगदगी सु अमुका नौना अदुम हाना अखोगी तौरंबा होनरंबा अदुंबा एक्टिविज्म की थबकसिंगदुगी कंटिन्यूएशन हाइबा तारे अदुम मखा ताना अदुम तौरगा अदुम लाखरे 2003 दा अखोई आइन हुजुजे पुजरिबा अमुकोक्सी अखोई पैरालाइज तौरगा लैरंबा अदुगी फिबम दुदा अमुक थेंगनबदगी मसी अमुक चंगसलगा रिवाइव तौननबा होनरगा रिवाइव तौरगा मसीगी थौपुबो ओइना अदुम थबक तौरई सुमाइ तौरगा लाखपने अदुगा हुजे हुजे 2016 की सेप्टेम्बर 23 दगी हाइजबा तारे अमुक नौना अमुक कोकी प्रेसिडेंट की थौपुजरी अदो आई ताम अमा मपुंग फारबा मतुंगदा अनि सुबा तामगी थौपुननबा अखोगी एनुअल जनरल कन्वेंशन ना अखोई खनबीरमबनी अदो अनि सुबा ताम सिसु अखोई मतम लोइसल्ले अदो पोथाननबा अखोई अनौबा अखोई एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग तौननबा अखोई खन्नबदा हौजे हौजे की लेरिबा अखोई लेपाकी लेरिबा सिचुएशन सिगे मरक सिदा मतम खजितंग दी अखोई कंटिन्यूएशन तौखिसी हाइदना अखोई स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग अमा पांगथो मतुंगदा अदुमाइना तौनबदगी हौजे फावबा लुपसिगे अदुम प्रेसिडेंट ओइना थौपुजरी हाइबा तारे मसिनी जौराकपा आइगी सोशल बैकग्राउंड खरा दुगा अखोगी माइ मसिंगा मरी लेनबा बैकग्राउंड खरा हाइजबा तारगदी थैंक यू भैया भैया के यामलो पुंसी वरी अखोइदा समलपना लिबिबगीदमक्ता अनि सुबदा अखोइगे मथंगी क्वेश्चन असे सिनी भैया मणिपुर मसिंग यामला कया लारिक तमलबा मतुंगदा जॉब फंगदना लेरी मसिना मणिपुर सोसाइटी दा करी जैथिंग पीरी हाइबगी मरमदा वाफम खरा थंबियो भैया अखोइगे लारिक तमौका थबक फंगदबा हाइबा पोसकमा लाकपसे मसिगे मतंगदा आई मयामदा चौराकपा ऑब्जर्वेशन आई ना थमजनिंग ऑब्जर्वेशन अमखक लई मदुदी अखोई महई मसिंग तंबसिदा अखोइना मखल अनि थोकना हाइबा तारे अखोई थबक फंगद्रिबा मीसिंग सिदा हाइबा तारगदि मखल अहुमगी थबक फंगदबा लई अहानबदा लारिक लाइसु फजना तमहौदबा लारिक लाइसु हैतबा जनरल एजुकेशन यावहौदबा थबक फंगदबा मखल अमको दुगा अनि सुबदा लाइक लाइसुदी तंबा बीए तंबा एमए तंबदी अदुम तंबा
तमसुंग अखोगी यामना स्पेसिफिक ओइबा यामना क्वालिटी यावबा अदुम मखलगी लारिक तंबदुदी ओइहौदबा जनरल अखोगी एजुकेशन दा व्हाइट कॉलर एजुकेशन दा अदुम अखोगी सर्टिफिकेट की केनो ओइना अदुम मखा अदुम चथरगा लाइक तमकपा अदुगा हायर एजुकेशन गादी फंगबा अदुगी थाकता लैबा थबक फंगदबा मखल अमको अदुगा अतोपा अमना यामना स्पेसिफिक ओइबा यामना क्वालिफाइड ओइबा अदुगा यामना कोई टेक्निकल ओइबा अदुगुंबगी मही मसिंग फजना फंगगा कोई थबक फंगदबा मखल अमा हारिबा मखल अहुमगी थबक फंगदबा सिने कोई थबक फंगदबा मिसिंगी मरक्ता कोइना उरिबसे मसिगे मनुंगदा कोइना हाइजनिंगबसे हौजे हौजे डॉक्टर सपोज अखोगी डॉक्टर तमुबा हाइरसी अदे इंजीनियर तमुबा हाइरसी नत्रगना अखोगी हायर एजुकेशन दा अखोगी मास्टर लोरेगा पीएचडी तौरुबा नत्रगा तोंगान तोंगानबा सब्जेक्ट अमममदा यामना स्पेसिफिक ओइबा अखोगी एजुकेशन फंगुबा कांगु सिंगसे मसिमा अखोई थबक फंगदबसी थोइदोकना लैरोयना अखोइना आशा तवई मखोइगिदी अदुम एनीवेयर एनी कनोदा प्रेस दा मखोइगी जॉब से मसी सोइदना जॉब सिक्योरिटी मखोइ सोइदना लैगनी हाइबगी जॉब फंगबगी खुदोंग चाबा सोइदना लैगनी हाइबगी अखोइ थाजबा लै अदुगा ख्वाइदगी मपुंग ओइना मसिंग यामना थबक फंगद्रिबा कांगलुपसे मसी कनानो हाइ कांदा बीए दा ड्रॉप आउट तो होबा कांगु मैट्रिक दा ड्रॉप आउट तो होबा कांगु मास्टर दी लोइसल्लुबा को जनरल एजुकेशन दा मास्टर लोइसल्लुबा कांगु सिगुंबगी थाकता लैबा सिगी मियाम सिनेबा कोई युथ सिंग सिनेबा मसिंग यामबा थबक फंगद्रिबा कांगुपसे मसिगे मतंग सिदा अखोइना अखोइगी पेरेंट्स सिंगना नत्रगना अखोइगी सोसाइटी ना नत्रगना अखोइगी तोंगान तोंगान बा एजेंसी सिंगना अखोइगी महिरोइ सिंगसिदा अखोइगी युथ सिंगसिदा यामना कन्ना अवेयरनेस अमखक पिबिबगी मयामदा याम फजना खंगहनबगी मथौ ताबम खक स्वाइदा लाएबा कमाइना लाई है कांदा हौजिकी मही मसिंग तमगा मही मसिंगना मागी चपचाबा अखोइगी जॉब की अचीवमेंट से फंगबा याबगी अदुगी थाजबा लैरबा अदुगी केनो लैरबा कांगु सिंगदुना मदुगी लाइन टू द सखरगा अतई अखोइगी ड्रॉप आउट तो होबा नत्रगा मागी स्पेसिफिक ओइबा एजुकेशन दा चंगबा ngamhoudraba कांगु सिंगसे मसिति व्हाइट कलर एजुकेशन दा बीए तंबा एमए तंबा दुगा थबक थीबा खतपा सुमाइना लैबगी मुहुत्ता अखोइगी तोंगान तोंगानबा सिनफम अमममदने तोंगान तोंगानबा सिनफम अमममगी ओइबा करी हतारे अखोइगी स्किल डेवलपमेंट की अखोइगी को कनोसे एजुकेशन से कोर्स से फजना तौथो मतुंगदा माना माना अखोइगी पामबा माना माना ख्वाइदगी फेवरेट ओइबा ट्रेड अमममदा फजना मास्टर ओइहोरगाबा मदुई मखादा मसा मसागी ओइबा एंटरप्रेन्योर तौदना नत्रगना मपान लमदा इवन इंडिया के मनुंगदा नत्रगना इंडिया के मपानदा ओवरसीज दा अखोइ वीजा तानरगा तोंगान तोंगान बा कंपनी की तोंगान तोंगान बा कैनो सिंग दा थबक तौबगी खुदोंग चाबा मदु लौबा याय हाइजरिबा सुमाइना अदुगा अखोइगी स्टेट की नत्रगना सेंट्रल की ओइबा तोंगान तोंगान बा थबक सिंग दसु मागी मागी सिनफम सिंग दुगा चानना थबक तौबई खुदोंग चाबा लौबा याय हाइजरिबा सुमाइना अदगी थबक सुंगै लारिक सुंगतम तम हौद्रबा कांगु सिंगसिसु नसाइगे अदुमाइना स्किल डेवलपमेंट दा माइ ओनसन बतारगति मखोइसे मखोइगे थबक फंगदबगी समस्या से मसीसी मसाना मसागी थबक पिजरगा मसाना मसाबु मरोमदोम लेपचबगी सेल्फ रिलायंस की ओइबा अदगी सेल्फ सस्टेनेबल ओइबा अदुंबा सेल्फ एम्प्लॉई की कनोसिदा माइ वखल थंबा तारगदी माइ ओनसनबा तारगदी सिग्निफिकेंटली अखोइ यामना चेंज तौगनी यामना कानागनी थबक फंगदबै समस्या लैरोय हाइना दुमाइना खल्ली अदुगा नाकल अमरोमदा फजना लारिक लाइसु तमुरबा कांगु सिंगसे मसिति मसिगे मतंग दंतंग थमजगे फजना लारिक लाइसु तमुरबा कांगलुपसे मसी
ngasi di kaidore haba kanda makhoi su amuk ningba kaiba hore ba hujiksi fajana larik tamuba mayam si mana larik tu fajana tamna ba hoda bada thada khiba magi labor magi effort adagi magi kari haba tare matam maduga akoi mana larik tu tamuraga thorakpa matamda koi manipur da recently manipur gi ekta lakcharage recently haido khiba college gi oja sing lobagira university gi oja sing lobagi tangkhakna singba mayam khakta akoi subject to correction ko legal matter su yauri aduna yamna ka hana detail budi haira aroike tabu akoi matik chaba PhD ga loiraba fajana matik charaba adugumba tongan ba akoigi keno mayamam kha akoigi API mayamam kha akoigi score tore adu ma soida khanba yai haina thajaba mi mayam kha khalakta danaba asuga PhD ga loidriba adagi atete sum comparison da tawbada apparently adum hanthai haina khanba hanthani haina khanba mayamna sudum yana gadaba even candidate masa singduna phogba adum yana gadaba adugumba mioi sing khangiba khotkiba adum department khara da tongan ba mayam da ure masina manipur da laiba kanosi train sidi handai su laibani adu hojik sina khagen henkalakwa ama laiba khogi nepotism gi favoritism gi aduga corruption gi potsi pura heta makhong palaga heta chien bagi pot ama manipur lakhre ba duna maram oira kanda fajana akogi corrupted oiba mindset jaudana fajana study da sincere oina honarakpa adugumba mahiroi kya ama akoi fajana magi field da fajana mapung phana competitively work toraga tamura kanda madugi kano do achievement do madu fajana genuine oina masa masagi merit basis da bibidrabanina ningba kaiba mayamam khak manipur gi lairiba kano sida situation sida thore e aduna swai matang si lakpa kan sida akoina ngasai ngasi rasi group na habatare akoi central service ta mai onsal la si haba wafam ma laise masi ai yamna matang chai masi akoi public discourse oina masi khara toina masi tawba mathau tai masi kanaba leigani masi gi impact leigani haina tumaina ai feel tawi aduna akoi swaida central gi service ta mai onsan laga somda ningba kaigadaba mayamama khak kanba yabagi adugi lambidu adugi asadu oirakani haibagi wakhallondo madu aisu adam feel tawi adumaina thamjake aduga akoigi lairiba youth singse masida akoigi mahi masingda kanna hotnaningbagi akoigi tendency haiba tareko madugi magi climax to magi mood to madu akoigi society sida tawriba hojiki thawak khanbagi moongse society do uriba se masina pura mai angang singda madugi tendency se happa gumba ma tawre ana masidagi akoigi horaiba naha singsigi kano se magi career se kalhona na ba hai taragati akoi central service ta mai onsan base masi yamna chumi haina adumaina aiso thamjage ado central service khatta da natadna akoi even overseas da haiba tare malem gi tongan ba mafam singda akoi matik chaba magi mahiga sanaba thabak taunana ba madugi wakal thamba maduda sangiba magi primary magi qualification sing primary magi eligibility sing do madu tas taunana ba madugi know how do madugi maram sing do phajana khangduaga akhangba singna makha taba sing bu guide phajana tawbiraga even agency sing na phawba guide tawbiraga masi akhoi na sing se masi tungda ningba kaigadaba adumba phibamdagi kalhona na ba khoi hona ba yai hena numaina thamjage Thagachari bhaiya ki mama wahi kya
ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯗꯣ ꯃꯊꯪꯁꯤ ꯚꯩꯌꯥ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯕꯅ ꯐꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯋꯥꯍꯩ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯚꯩꯌꯥ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯝꯖꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯇ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯂꯩꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯣ ꯑꯩ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯄꯟꯖꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯖꯣꯕ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯕꯔꯅꯥꯟꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯟꯔꯦꯁ ꯅꯦꯅꯥ ꯇꯥꯗꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯇꯣꯜꯂꯤꯕ ꯁꯦꯟꯗꯣꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯖꯣꯕ ꯀ꯭रिꯌꯦꯠ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯦꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯄꯣꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯦꯟꯁꯤꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯃꯦꯟꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯤꯁꯃꯦꯟꯠꯅꯆꯤꯡꯕ ꯊꯣꯛꯎꯔꯒꯁꯨ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯗꯨ ꯀꯧꯔꯒ ꯁꯠ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯦꯡꯁꯟ ꯄꯤꯗꯕꯗꯩ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯐꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯕꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤना ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯦꯡꯁꯟꯗꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕꯗꯨ ꯄꯤꯔꯛꯇꯕꯗꯒꯤ मधु लौब ngमदबदगी तौरीनेब सोमदा स्टेट टू पैसा मयाम अमा पुथरगा ओवरड्राफ्ट तान लेरमनिना अनौब थबक खन्ननबगी फाइनेंशियल सैंक्शन पियो हाइबदि क्राइदे पिरागदगेको अदुना मरम ओरगा पिरकन तौरीने अदुना हौजौजिक लेरिबा मणिपुर की गवर्नमेंट की लेरिबा थाक सिदि अखोगी यूथ सिंगदा अखोगी हौरिबा नहा सिंगदा जॉब पिननबगी अखोगी जॉब क्रिएट तौननबगी थबक पिननबगी अदुंबगी पोजीशन अदु नत्तेबको अदुना हौजिकी लेरिबा अखोगी कांगलुप की हाइजबा तारेको कांगलुप की इथनिक की डायलेमा इथनिक की क्राइसिस वायलेंस सिगी सिचुएशन असिनसु अमुका मखाताना अखोगी मणिपुर गवर्नमेंट ना कंप्रिहेंसिवली अखोगी यूथ सिंगदा थबक पिननबगी प्रोग्राम म्याममा अखोई पाइखननबा खन्नरगा तौबा याबना चिंबा लेरबसु मधु तौबा ngambagi khudong chabadu near future sida akhoi udeeba aduna kai tore akhoi public sector undertaking miyamama corporation miyamama dagi tongan ba akhoi gi government ki adugumba akhoi tongan ba unit sing masa loisang are government ki leriba post miyam do enlarge to thokna bagi khotokna bagi aduga tongan ba akhoi gi कनो में आमों खत्ता फैकल्टी में आमों खत्ता डिपार्टमेंट में आमों खत्ता कोई अनौबा यूथ सिंग द जॉब पिननबा जॉब क्रिएशन तौननबा की पॉलिसी प्रोग्राम में आमों खत गवर्नमेंट सिना फजना कॉम्प्रिहेंसिवली अखोगी चही की ओइना हेंकलइबा अखोगी माही मसिंग तमबा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज दा मिंग चलतना थबक थिरइबा नहा सिंग से मसी थबक पिननबगी अदुगुंबा जॉब पिननबगी पॉलिसी प्रोग्राम अमा लेंगाक्सिना यात्पा नत्रगदी अखोई यूथ सिंगसिना थबक फंगनबगी पाक्सना थबक फंगनबगी खुदोंचाबा क्राइदे लाकदगे अदुना मधु खुगी खुदोंचाबा पिननबा यात्पा दुगी थोरांग पाइखतबगी थाक अदवाइदा नथेबा अखोइगे मणिपुर गवर्नमेंट ना हौजिक लेरिबा सिचुएशन अदुना मरम ओरकांदा नियर फ्यूचर दा अखोइगे यूथ सिंगसे मसी थबक फंगदबगी अनएम्प्लॉयमेंट की निंग काइबगी पोट म्याम अमा अदुगा यामना अखोइगे याम रियर ओइना हाइतारेको यामना फ्यू पोस्ट खरा कौरेना खलसेबा मधुजु अमुका नेपोटिज्म फेवरेटिज्म देगी करप्शन सिगी केनो म्याम सिने कल्चर म्याम सिने सिखत पिरनेबको हौजु कॉलेज की ओजा अमा ओइगे दा लुपा लाख यांखै पुथोक्त्रति
lakh humfu puthoktradi humdra puthoktradi oiba ngamdabagi pottuneba laisi jumiko adagi even doctor ge thabak change hairasu kainoma toge sigi mayam si manipur sigumba situation mayam sina akhoi youth singchigi manipur da akhoi magi job ki guarantee che masi kadai da leigadori bano haibase this is a big question ba hause aduna maram oira kanda akhoi alternative there is an alternative hope hope atopa amakhak hairagati akhoi manipur da thabak laitamba loiraga thabak tawgani haibagi manipur government ki makhada manipur da akhoi thabak tawgani haibagi asa se masi akhoi parents sing na su aduga laik lai su tamiba naha sing na su madui wakhal do thadok pana hena phare haiba kaigomba manipur da thabak laktana phangaga su madu yamna phare well and good adum madu kari haitare additional oina haitare ko additional oina adum thambiraba madu gi option do aduga koi priority se karai da haikanda central service da as well as overseas da ko overseas da thabak tawna nabagi sigi career option se mase sida akoi mai on san bana phare haiba pham se thamjage thank you bhaiya yam nungai jare mathang ji bhaiya manipur gi oiba staff selection commission thamlagani haina honorable chief minister na lauthokre adubu hauji phau thabak oina onthokko udri manipur staff selection commission ase haudorak piduna mathau toraklabadi maduda phangadaba advantage ki matang da bhaiya wafam kharata thambiu object si akhoi ge central service ta tongan ba akhoi ge examination me amung khak lai gre ko akhoi ge aina maming loina palluba palludaba natraga so loina haujikti google da lagi tongan ba kano sing da akhoi ge angang sing class 9 10 gi angang sing phawa loina central service examination si kari no ase ayam knowledge loi leina reba ko aduna central service da akhoi ge military gi line da oiro natraga navy gi line da oiro engineering gi line da oiro natraga na tongan ba atai line myam ma khakta akhoi gi pi ga doriba examination mayam che masi akhoi masi pina na bagi examination sing du thana na bagi medium hai tare ne examination sing du thana na bagi aduta sang na bagi conduct to godoi examination do madu thana na bagi medium ni maduda akhoi manipur da madugi examination do thana na bagi khudong jaba pi ba hai se manipur da leriba akhoi job seekers ko central government ki service sing da job asa tawra iba to bagi mathau taraiba akhoi youth sing sida yam achoba kanaba ma yamna choba randomly kanaba pi gani ko do manipur government na tawgani haina assurance pibi gi bodo madu yamna thuna tawbiragadi madu well and good afaba akhoi job seeker sing sigi interest yamna afaba khongthang oigani haina khali ado hojiki matam sida madu akhoi manipur government sibu madu gi wakalga makokta changam gigadra changam maroidra haibududi tongan ba mani aduga madu government na ga tawbiragadi well and good akhoi youth sing sigi interest yamna afaba khongthang ama oigani na khali yam nungai jare bhaiya ado mathang asina bhaiya air force navy amadi army na chingba agniveer exam singe center asi manipur da pide masigi disadvantage na karino amadi masigi thawong asi manipur bu center na thausadabani haina logadra masi akhoina ayamba matamda akhoi regionalism gi perspective tagi akhoida feel tawba wakhal miyamam khakti oireiba adugi situation sing aduna akhoida khannanaba compel tawrei ko adubo akhoi haiba examination khuding makse masi examination thananabagi khudong chaba se state sida pigadabni baramde india da lari basi state kashu yam banate ba state khara
ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯝꯕꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯅꯅꯕꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯀꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯥꯅꯅꯕꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯌꯔ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯦꯚꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯒꯅꯤꯕꯤꯔ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯒꯅꯤꯕꯤꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯃꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯖꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯣꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯟꯁꯤꯗꯔ ꯇꯧꯕꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯒꯅꯤꯕꯤꯔꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯉꯥꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯉꯥꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯨꯃ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯊꯝꯖꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯐꯪꯍꯟꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯣ ꯐꯪꯍꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯁꯨ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯣ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯇ꯭ꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯍꯟꯅꯕ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯅꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯗꯨ ꯁꯦ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯈꯔ ꯂꯧꯋꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯪꯍꯜꯂꯛꯏꯗꯅꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯦ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯇ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯄꯣꯖ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯔꯁꯨ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯃꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯥꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯤꯗꯤꯌꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯁꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯊꯝꯖꯒꯦ Thank you, Bhaiya. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯖꯣꯕ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯡꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯑꯃꯗꯤ 12ꯀꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯑꯟꯐꯤꯌꯔ ꯃꯤꯟꯁ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯃꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯛꯇ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯅꯔꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯡꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯟꯐꯤꯌꯔ ꯃꯤꯟꯁꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏꯗꯅꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯗꯨꯗ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯂꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯑꯟꯐꯤꯌꯔ ꯃꯤꯟꯁꯇꯒꯤ ꯀꯥꯈꯠꯈꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯀꯝꯄꯤꯠ ꯇꯧꯔꯨꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯅꯥꯟꯊꯨꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ 10 ꯑꯃꯁꯨꯡ 12ꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯕꯚꯤꯌꯁꯂꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯑꯩꯅꯃꯛ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗ ꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯦꯜ ꯔꯤꯄ꯭ꯌꯨꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯈꯔ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯃꯤꯅꯠ 50 ꯀꯨꯟꯒꯨꯝꯕꯒ ꯋꯥꯠꯂꯤꯉꯩꯗ ꯅꯁꯥꯒꯤ ꯑꯌꯥꯎꯕ ꯅꯣꯏ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯨꯝꯗꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯑꯌꯥꯎꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯔꯒ ꯇꯧ ꯃꯈꯣꯜ ꯒꯥꯗꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯒꯅꯨꯀꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯟꯚꯤꯖꯤꯂꯦꯇꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯐꯣꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯩ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯇꯥꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯌꯦꯡꯖꯔꯛꯀꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯗꯤꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯤ ꯑꯉꯛꯄ open secret ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯏꯈꯪ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯉꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯣ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯍꯣꯠꯅꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯐꯠꯇꯣ ꯊꯥꯗꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯗꯩ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯠꯇꯨꯅꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯗꯨꯅꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯁꯤꯗꯨꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯡꯗ ꯆꯪꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯍꯔꯗꯜꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯂꯥꯟꯕ ꯉꯝꯒꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯆꯣꯡꯕ ꯉꯝꯒꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ 10 ꯑꯃꯁꯨꯡ 12ꯇ ꯑꯟꯐꯤꯌꯔ ꯃꯤꯟꯁ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯤꯒ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯇ ꯊꯕꯛ ꯆꯪꯕꯁꯤꯒ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯚꯩꯌꯥ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯖꯣꯕ ꯇꯧꯒꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤꯚ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯟꯐꯤꯌꯔ ꯃꯤꯟꯁ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯕꯤꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯚꯩꯌꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯅꯦ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯚꯩꯌꯥ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ
मथंगी क्वेश्चन से हौजिक सुम मणिपुर दा क्लास 10 अमरे 12 के एग्जाम दा अनफेयर मीन्स सिजनरी मसी कमाई तौना हनगदबनो हाइबुगी मतंग बयान वहाई खता थंबियो मसी अखोगी मरुओइना लेंगाक का अदुगा एग्जामिनेशन कंडक्ट तौरिबा अदुमा लेंगाक हाइबसिदा एग्जामिनेशन कंडक्ट तौरिबदु यावरेको दुगा एग्जामिनेशन कंडक्ट तौरिबा अदुमा अथॉरिटी सिगा अदुगा स्कूल की ओजा सिंगदो मदुगा ममा मपागा अहुम सिगी ओइबा अखोई तुना न चटमिनबा अदुमा कॉम्प्रिहेंसिव होइबा रेस्पॉन्सिबिलिटी अमा अखोई मथौ तायेना अदुमाइना आई फील तवे अना लेंगाक सिना अखोई एग्जामिनेशन कंडक्ट तौरिबा अथॉरिटी सिना यामना सिस्टेमेटिक होइबा यामना अखोई ट्रांसपेरेंट होइबा हाइतारेको अखोई हौजिकती कनोगा क्वेश्चन गा सी मतम खरा वालिंगैदा हाना फंगेगा हाइबा वन डे हेड फंगेगा हाइबा सी एग्जामिनेशन कंडक्ट तौरिबा कांगू सिगी सिंसर ओइदबदगिनेबा सुंबा इशू थोरा इसिको अदुना सी अदोरगति अंगांग सिंगदुदा कराइदगी चुमना प्रखा थानिंगबगी मोरालिटी नो लाकदोइसिको मेंटालिटी कराइदगी अदुदा लाकदोइ नो अना अदुम अनफेयर मीन्स दा दुम चटखिननबगी केनोसे थौंगसे एग्जामिनेशन कंडक्ट तौरिबा अथॉरिटी दुन अदुदगी मक्सु अदुम थोहल्ले हैबा तारेको अहानबदा लेंगाकना मसी एग्जामिनेशन कंडक्ट तौरिबो अथॉरिटी से मसी यामना स्ट्रिक्ट ओहेनबम चंगी अदुगा एग्जामिनेशन कंडक्ट तौरिबा अथॉरिटी सिना यामना स्ट्रिक्ट ओइबा मागी एग्जामिनेशन अमा कंडक्ट तौननबा अदुगी थबकसी पाखतपा चंगी अदुई मखा तारकपदा ओजा सिंगसिना फजना यामना सिंसर ओइना अंगांग सिंगसे मसी लाइक तंबीबम चंगी अदुगा अखोगी ममा मपा से नसु अगी इचा से एनीहाउ सिल्लगनी खंगदे अमनी खंगदे तौरगा पास तो हनगदगी सरपुती कनो तो बना फैयेना इवन आई इसामकिदा आईगी अंगांगदा क्लास 10 की अदैदा मोइना तारिबो मफमदुदा 15 मिनट वालिङैदा अदुमाइना नंगी अयावबा तौनरो हाइदना इंगित पिरकपगी पोतो अयोना तम्मेबको अदाइना अदुगी मनुंगदा मिनट 35 अदुगी मनुंगदा नंगना खंगदना इरमदना फंगदबदो अदुगी फंगदबा मार्कतो अदुइदो आई एक्सेप्ट तौगे इपा एक्सेप्ट तौगे अदुगा नंग नंगना खंगदबा सरुक्तो नंग एनी हाउ तौरगा इसलंबगी मार्कतो अदुदे एक्सेप्ट तौरोयेना नुमाइना हायेबा इसामको अदुना नंग खंगबम खैतुदा इयो खंगदबतो तुम तो अदु मार्क फंगबा फंगदबा कैसो अदु इशू नते हायना सुमाइन तौरगा अखोइगिदा हाय अदु सुमाइना पेरेंट्स सिंगना मसा सिंगसिदा अनफेयर मीन्स सिजनदनबगी नंगी अखंगबा दुना लाइक तौगदौनी हायबगी सिगी पोदामा पेरेंट्स सिंगी चंगिदनको अना मसिगी अवेयरनेस सिसु यामना मथौ ताई पेरेंट्स सिंगदा क्वालिटी यावबा मसा पुथोकननबा क्वालिटी यावबा मसा सेमननबा अदुगी मियंगदा मसा लाइक तमहननबा सिगी अवेयरनेस सि खयम मथौ ताई दुगा ओजा सिंगसि यामना सिंसर ओइबा मा चंगी अदो ओजा सिंगसिना मोइगी मथौ सि फजना तौबा ताई ममा मपागा कोऑर्डिनेशन फजना थंबा ताई अदुगा अरोइबदा एग्जाम कंडक्ट तौरिबो अथॉरिटी से मसी याम स्ट्रिक्ट ओइबा एग्जामिनेशन अमा कंडक्ट तौबा चंगेबको अदै तारगदी अखोइगी अनफेयर मीन्स की पोट से अनफेयर मीन्स फ्री एजुकेशन सिस्टम अमा मणिपुर थोरकनेबो अदुना सुमाइना थमजगे अदुगा हौजिकी सिनबगी कल्चर सिदा सुम हाइनरगा चख्रबा कांगबु सिंगसी हयेंग सिनबा फंगक्तबा मतमदको मखोइदा फ्रस्ट्रेशन यामना चारकनी अचौबा इपाक्ता तिलक्पा मतमदा मखोइ यामना निंगबा काइरकनी अदुगा मखोइदा यामना इन्फीरियर ओइबा फीलिंग हाइबा तारेको अदु फील तोरकनी मसादा कॉन्फिडेंस लेरोय सेल्फ कॉन्फिडेंस मसादा बिल्ड अप तोबा ngमोय अदुना मरम मरकांदा अखोइ स्टेट की एजुकेशन सिस्टम से मसी ती हुजिक लेरिबसी फजना हाइफेट निंगबा काइनिंगाई ओइबा थातु लेब्रा हाइना खली एग्जामिनेशन ता वन डे अहेड ता क्वेश्चन फंगे हाइबसे मसी
ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯪꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯣꯏ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯈꯜꯂꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯁꯤꯡꯗ ꯕꯔꯒꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯣꯜꯂꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯑꯥꯎꯠꯀꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯗꯣ ꯃꯗꯨꯅ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯗꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦड ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯨꯝꯕꯒ ꯂꯩꯄꯥꯛꯇꯗꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯕ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯞ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯔꯦꯡꯀꯤꯡꯗ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯇ ꯇꯣꯞ ꯔꯦꯡꯀꯤꯡ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ इवन एडमिनिस्ट्रेटिव अखोई करी हाइतारे ब्यूरोक्रेट ऑफिसरसिंगसे सिगी मथक्ता ओजासिंगसिना टॉप रैंकिंग सर्विस ता लइयेबा मोइगे एग्जामिनेशन दा ख्वाइदगे हेन मार्क वांगना फंगबा कांगुदो अखोई यूपीएससी ना लोगदा ख्वाइ मार्क वांग हेन फंगबसे आईएएस ता पीदना सुमाइना ख्वाइदगे मार्क हेन फंगबा कांगुदो मदु ओजा ओइबदा पीये and oza haibasida yamna henna priority piba maramdi kaino oza dunaneba society ema khunai ema puthorakadorisi generation ama puthorakadorisi oza dunaneba ana ngasi malemda phawre hariba scientist mayam phawre hariba doctor mayam phawre hariba engineer mayam phawre hariba akoi luchingba mayam great leaders mayam se masi kanana puthorakibno oza na puthorakiba ngakani dana mayam se अना ओजा से ख्वाइदगे हेन मरु ओइबा अदुननी इंडिया दा खैगी डॉक्टर एस राधा कृष्णन नगा खैगी ओजा सिंगी मागे नमित ओजा सिंगी नमित कानो ओजा सिंग दा प्रायोरिटी पीबगी पोट अमा लेरम सन मणिपुर दा मसिगी इंपोर्टेंस मसिगी वैल्यू से मसि ओजा सिंगी इंपोर्टेंस अमसु ओजा सिंगी वैल्यू से मसि अखोय याम फजना मयामना मसि सेलिब्रेट तोबा मयाम मसि कनो तोबा चंगी अवेयरनेस लेमिनबाम चंगी ओजा सिंगसेनसु मसागे मोरल कंडक्ट मागे प्रोफेशनल एथिक्स से यामना फजना अखोय महौसा अखोयना अंगांग ओरिगेदा ओजा सिंगसु उबदा ओजाबु गा हायरका अखोयगी मंगोंदा अखोयगी मैतै चिलिनाउ सिंगना खुरुम खायजंबगी को ओजाबु हायरका पाखरगा खुरुमबगी अदे इवन अखोय पांगन सिंगना खुरुमबसी अखोय तौनद्र फावदा ओजा उब कांदा पूरा इमा इपा उबदगी हेना ओजा उबदने हेना लूजबदो यामने अना हौजी फावदा आई इसामक अइना प्राइमरी तमिंगैगी मतमदा थेंगरखिबा ओजा अमा आई अदुम निंगसिंगनियेबको आई अदुम मरकता अइने हेक चटपा खोरपदगा खुदोंचाबा फंगगदी आई अदुम ओजा सिंगसे उननब होने ओजा सिंग मरकता stand up on the bench by head ena lobo jam le yebako han matak da nakokna yunga lepkera hena adu mai gal lawa adu nungsire ebako oja singna matam do laudana tawraga akhoi primary gi thak tu da akhoi da like takpi rakhiba tawbi rakhim yam do hojik akhoi so amuk parents am oira kanda oja sing do yamna nungsibam phawre ba duna oja sing sina madugi मतम तो ओजा सिंह तो लेरंबा सिंसियरिटी मतम तो ओजा सिंह तो लेरंबा पोसिंग दो हौजिकसु लेते हाइबो हाइजबोबुदी नते ओजा मयाममा अदुमबगी वक कनो दो सिंसियरिटी दो लेबीबा फजना कनो तो बीबा मेंटेन तो बीबा मयाम यावरी को अदो सुमा पुलपना मसी ओजा सिंह सा फबो ओइबम चांगी अदो हौजिकते अमुका प्रोफेशनल कोर्स मयाममा ओजा सिंह की ओरिएंटेशन कोर्स मयाममा अदो यामना अराइबा मेथडता angang amada karamaina magi makokta pot hapchen ba yagadage khokadage gaise masi tongan ba NCERT gi SCERT gi tongan ba training course me amasu laedana hojikte ko aduna madudagi oja sing sina lai takpa gi system si yamna laihal labani syllabus karikra semai ba toriba myam si chu angang singa chanaba mongda hojik nauna ajana seme yamna laihal labani ado sigi mathakta beyond the kano textbook beyond the classroom अखोई अंगांग सिंगसिदा हौजिक फाउदा सिलेबस दा करिकुलम दा अखोइना उदबा खर लइये
angang sing chida masagi marai paksi masagi marai pak kari no hai basi karamai toroga khangan gedage ada through education natraba khangan doisi ada marai pak se khangan bamatamda magi marai pak tu da leiminari ba fellow magi jati magi marai pak macha masen che masi irai pak cha masel se kana kana no hai base who are my countrymen ne se ko ada masi akhoi angang sing sida khanghan bam change adugi mi sing si uba matamda masi ai countrymen namani haibagi sense of belongingness aduga sense of respect aduga sense of mutual love and affection ko masi through education angang singi curriculum sidagi sagalakadaba pot amakak oyeba masi akhoi gi keno sida curriculum sida school gi curriculum hoji akoina angang singda tamnariba sida masi thudokpa masi gi potse khara wapra na khalleba ko ado nasagi aina tomba se ada who is tomba haiba se khange haraga de tomba su leipak sida leriba aina leipak sida gi phangiba privilege do aduga chapana ba privilege phangba leipak sigi countrymen namani haiba se ana to aina understand to why bo khanbam changeba adu krai de khangani education de khangadam ne then tomba se magi kano apokpa mapa maming na kari kawi tomba gi mapa do chawba ko do aina nungai nam ne na chawba ko du ko de chawwe mamang da kainom hapchalaga kainom ko we na haijan be ya bra ba ya te ba ko adu tomba se khangba matamda tombai mapa seng na khangba adagi tomba gi mapu do kanano mado kanano seng na khangba tomba kai da pokno khangba legi tomba kari phi seli tomba kari chinjak chai tomba kamai tummi tomba kamai na luhongi tomba kamai na shiraga kamai tawe these are the cultures of tomba gi culture do being as a citizen of this country being as a countryman aina tomba gi culture khangbam change wa leipak sida leiminari binako sumaina angang sing sida leipak sida leiminari bai khoi citizen mayam che people mayam che community mayam che loina suna khanghan bam change aduna ngasai islam dharma haibsi kari no se masi hazana khanghau tatana islam dharma sida 5 times ki namaz piyeba ko akoida compulsion noina akoi mapu almighty allah da ko akoida 5 times ki prayer se no mada compulsion noina piyeba ko sige 5 times ki namaz ki matam si hek yaurakpa matam da mahak namaz sonba haibase mapu gi achoba compulsion amne tawte ya da thaba amne wa natra do ado si sonba matam da at anywhere da mana leiruba mafam amada mane ta keno toruba mafam amada sholu haibane ba ada atopa country sing da di khogi namaz gi matam si lakpa matam da dukan phamasu office te leramasu anywhere da any place te leramado dukan sho pho lonar moy ba loi hunto thamamaga koi namaz sonba namaz masjid ta natraga amada namaz son changkhine ba masjid lapna boraga na heta mana lepi mafam du da aseng ba mafam am yenge ta son dori me ba natra sigi kenoni aduna maram moraga akoi india da akoi hyderabad kumba adagi akoi keno kumba akoi tongan ba akoi state ki assembly me among khatta su akoi namaz ke prayer hall ko akoi tongan assembly complex da assembly manungda thamnai yeba ko ade prayer matam lakpa matam da prayer tongna na ba prayer hall thamnai yeba sumaina akoi plane da tonga chatpada plane manungda phau namaz sonbagi ayaba pirim ne ba natro train manungda chatpada train da namaz sonbe ayaba pirim anyway ade ba sanabung ra ara ka so prithvi tongan ba sanabung gi platform sing da su aduma koi player me among phang mai namaz sonbagi matam yorapada thoga namaz sonba khotpa do yawe ba ko ado koi sire sida ngarang nahan namaz solubada koi mayam changdana mob lynching tawsalle bra kanor phujalli yaisalle na tawdana tawrise sikai noi kanda namaz solba ise ikoi leipak sida leiba akoi fellow citizen kanglup amagi culture ni magi religious culture ni religious compulsion ni habase masi magi miyam do matuta khanghan nanabagi knowledge do madu through education
natraga through social understanding and awareness masi pitawagi akoi generation singida akaiba laibane bako aduna sigi potse ada akoi su ngasai CSO oiraga su haujiki leiriba situation sida yamna akoi right and the privilege ga mari leina ba akoi yamna kanna chapchana akoi ngangning ba haining ba mayam kha akoi tolerate tawriye bako kaino akanda leipaksi masi maina tumna sakhiba yabagi phibamdo madudagi di kalhona naba akhoigi responsibility haitare ko self responsibility yamoina akhoigi pain daba mayam khak tolerate tawbase masisu koi leipaksi kalhona nabagi adomba sense of akhoigi responsibility amani hana lorokanda koi mausa gombo itaragati pung kunmani gi manungda hairiba mising do book tawgadamne na khoi adum hagot khardam ne bako ado akoi tasengbadi pangan society se masi akoi close eye oina leibadi akoi natte tasengna akoi ui akoi khangi akoi tawpham thokpa karino haiba akoi khangi khangna akoi gi tawpham thokpa thabak akoi na tawdaba se lilongda mi manga taruk pulap hatu oba mi kunmu ama pulap haithuraba adagi nongalagana akoi drug kini adugi na dagine eta statement to haujik amuka drug ki do muk tawro na te te da su pharo kapo thillo khar tawro ba adu lilongi do torma to khre ba dum ko sumain to busi akoi khange ha ba akoi society se dum khangi da akoi tolerate tawi ba mara kari gino masi pen da ba mayam si tawra kana akoi youth mayam khakta maduge pen da bagi wakhal fil tawrakani pen da bagi wakhal do motivate to bo ina thoki gadra adu ga hujik lari ba phiam jeda wana taina ba pam da situation nama sakhi gadra na akoi si tolerate tawri bani adu akoi at any time da at any kind of eventuality ama democratically akoi face tawna na ba adugi sabsaba stamina do akoi pangan CSO singda leitaba nate mangkhiba leite akoi adum lei tawbo situation sina maram waraga akoi tolerate tawbani hajaba aduna sumaina aina ngasai adu wafam lakri se kai no haikanda harmony se nungsina base thamoi dagi thorakpa ai gi leipak se da leri bai chilino religion khenara su adai jati ethnic jati khenara su ai irei chamase ni haibagi nungsina bagi sense of akoi belongingness sense of harmony the sense of love and affection se through education da angang sing sidagi sagalakada ba pot ama khak uiwa oena lowe ba ko masi akoi manipur gi siresira tamnari ba akoi gi angang sing da piri ba school gi curriculum se masi sida madugi potuma khitang akoi watpra masi soin feel tawi ada for example amkha ai masi gi matang da ai thamjarange matam si permit tawragati ko ado Bangladesh tane Bangladesh ta akoina chachaba matamda akoigi Bangladesh ki class 5 amasung 6 ki history da Manipuri haraga amatamme ada Bangladesh da Manipuri hariba potsi masi karam kanda no kanda 1819 da akoigi sida 7 years devastation tawba matamda ko sidagi akoi thawai hingnana ba chien giba kangbudo adu akoigi ipa ipu sing haiba tare ko ima ipel sing do madu Bangladesh ki soil da yau khieba ko matama da undivided Bengal ne ba ko matam du da na hojiki kasar karikra adu da ka hari basing ju undivided Bengal gi manung chali bane ba ko Bangladesh ki hojiki presently Bangladesh ki Silet haibam pham si yauki adagi khunda leitaraga leirakhiba sing adubu kari kawi hairaga Bangladesh government ngasi Manipuri hairaga masak khange ba ko aduge Manipuri haibase magi leipak tu da leiriba jati yangkhai muk hen base tongan ba ethnic community yangkhai muk hen base masigi manungda Manipuri haibase jati yamoina mayam du da khanghan na bagi damakta who are Manipuri haibase magi class 5 ki 6 ki angang gi standard tu ta khangan na ba magi curriculum da hapaga tambiri ha
aduna Manipuri harakanda kana kana no na muka kutharieba aduda Vishnu Priya Manipuri habama Maitai Manipuri habama Pangan Manipuri habama ahum khaido yeba Maitai Manipur gina karam ba culture no magi akoigi kenogumba ras lila gumbagi sadagi akoigi nat sankritan gi karigi ratha jatra gi karigi lairi danako adugi mayam to tampiri yeba angang sing the khangalati jata cultures of the Manipuri Maitai saida hairaga tampiri yeba pangan gina karino akoigi it tauba adagi adu tauba dizata akoigi kenoni pangan singi it si sumain taw yatai lamgi it ka akoi pangan gi it ka khra khena bodo akoigi culture ga mari leina ba item da khra khena bodo aduga tu yauna moido takpi raga tambira tawriba sumaina luhong khongdong bada kamain tawiga haima singwa akoigi tongan ba khra khena bodo chinjak na food habit na kamain tawiga si sumain tawraga Vishnu Priyan kamdawi Maitai na kamdawi pangan na kamdawi sisi moigi angang gi class 6 amasung 7 gi larik ta hapaga angang singdu ta khangan gramina hayeng chawrakanda kenon nangna aduni aina aduni mana aduni na amaga akoigi usitna dabi thoina dabi amana amagi chatnabi karem nabi amana amagi chatnabi respect tawna dabi that kind of uncivilized oiba adom culture to di tawraroidana adumaina angang singdu dei khanghallaga angang singdu da lepak to the labor citizen kanam was kangan gramina and see akogi Manipur da sigi system si angang sing sigi mindset da kangan nanaba education gi through da education gi medium da masigi changes sing si proknanawa angang sing si wakal da masi yawrak nanaba anova generation nama pok nanaba adugi planning do madu education department ki through da tawada baneba Manipur nga nako na sige mayam si lay ana si government na paikhat kadaba tawgada sing aduni adu government na paikhala absu paikhatra basu akoi parents sing sina haitare being as a parents akoi gi isa si heng chawrakanda akoi kano natte dana akoi mingon da yengthiba mingon da tathiba mingon da kano toba khun kharaba haitare na adu gi wakhalon natte dana akoi isa sing do ending ise akoi afaba khunai ma akoi lepaki nungsinaba chanaba amaga cooperation pinaba chawkhatpa aduga hingbagi shanti oine hingba nungaine hingba healthcare da education da te hiram mayam makakta yamna phajana mapung phaba khunai ma leibaduni dra khoigi apamba ja tunti angang singsida icha singda khoigi horaiba singsida khoina phajana angang singda madu tambiba tare ba khoise jomna larik khakta career option khakta sunataba akoi aigi jati se karino aigi irei pak karino haibse koi angang singsida loina khanghan ba mathau tae kanagomba chilinau singna akoi mapanda leiraga dege mahima sing phajana heiraga thabing khang mapanda muk tor leireba ko arei de muk chawkhatpa ge culture ni haidana angang singsida akoi gi ahan ba magi mother tongue se masi akoi Manipuri loan ga si nalhanda bida Hindi da English na mother tongue ga wehendana tor kosu adom yawe ba ko ada masi chumde haina thamjake masi tawroi da bani because of this mother tongue only akoi pangan weri bane ko koi pangan haibasi kari nano akoina pangan haibse define to boda khwaidigi hena maru weri base kana mother tongue jinane aduna ngasi Bangladesh ta leikraba khoge pangan sing kasar da leikraba pangan sing adagi a keno da leikraba khoge tongan ba malem mi mafam kya da leikraba pangan sing se akhoi pangan as a whole sigi akhoi pangan ni haibagi khoge keno ma akhoi da amato wa wakhalona ma khoina fauriba khoina wari watai sanaba ngammi se loan du hingambagi natro Manipuri language of loan to hingambagi ne ba aduna loan to leiram dadana akoi Bangladesh ta leibiri ba chilinau singduna Bengali loan leiramati karai da pangan oiram godorim no hana oiram mi haiba dudi ya ba ya aduga hauji oiraroi dana ko sina loan sina ni akoi gi pangan haiba identity si preserve toraga thamgadoriba masi protect toraga thamgadori sa loan se masi yam chetna pai hanningi angang singda loan se phajana
Manipuri loan se kachin koya yawna fajana loan ba hayhangadabani haibase masida aigi wakhalon se thame aduga English Hindi natraga Bengali any other subject ko madu second option third language fourth language loan yam haiba phai pithribi se communication gi mapan na ni dana mi gi personality si lebak ka se na loan language yam haiba phai yam haina ba hona ba tambiba ngang singda language khara makhal suna khangan ba adu phawba priority pian ningi tamasung Manipuri loan haibasidi being as a Manipuri masi akai thadok pa yaroi akai chingda leiriba akai nagagi chili naw sing hairo kuki gi chin naw sing hairo moi masel ge marakta akai ge linga phangka haigadra amaga gi marakta fauna loan se masi akai ge tangkhul lamaga akai anal lamaga wari sanage harati anal lamaga keno maga akai jemai amaga wari sage ade jemai amaga liam akai keno amaga wari sage haragati maring amaga wari sage taragati makoi they are used to speak in Manipuri language ko ana Manipuri language haibase masi akai angang singda masi tangai fadana khanghan gadobani hen gadobani aduga akai career option gi matang dagi thaidokpa wa khara yawre madu ai viewer sing dagi su adu madu gi damak ai ngakpi na ba ai hajari aduga akai anchor da ai madu gi damak ai nuai kano do ai hajari madu aduga tawatabo akai career option sida ai nongma akai Delhi gi mafam ama khakta akai gi angang singa keno tawe interaction tawnai da angang sing du kari kari tamyuge na hangbada geography tami pol science tami adu tami no ina hai ano sen karamaina paigadage millionaire kamaina oigadage billionaire kamaina oigadage international business icon ga sina kamaina oigadage sigum bage maramda larik tambadi kana kana yawbiri bage hana hange bai ado yawragadi khut thangat piro amata thangalakta bai wani ado akhoi ge generation sidagi shu akhoi ge millionaire oiba yate haba leibro billionaire oiba yate haba leibro so how to become a millionaire how to become a billionaire ado how to become a business icon international business icon kamaina oirakpa yagadage kamaina corporate se kamaina run tawba yagadage aduga akoigi manufacturer kamaina oiba yagadage trading fazana kama tawba kamaina yagadage farming kamaina tawba yagado so many things sigumbaga mari leina ba education singse masida so akoigi angang singse masina mai onsan ba change ko magi parents sing da su masa si akoigi larik wara tamhalaba ai pisak pikpatagi school amuk chatluni school dagi amuka school do su isa se funding bagi ne na atang ba school da tamsal halani aragi magi school na hojik tawri ba system ju amuka larik makhai se loina leiro u aduga nayum da karamaina larik pagada moido ikhoi tapi rakke nayum da larik pahanjara u aduga haihalla u aduga exam ikhoi lobi ge pa aduga mathang class ka ba yare do amu ikhoi na certificate pibi ge haibagi that kind of akoigi education akoigi schooling system ama hojik chathara iba Manipur gi akoigi kanu singse private school singse maru oina ko aduna asai school afabani haibagi kanu du da building afabani school afabani haibai kanu du da mingjala tamdoi ba aduga takada ba posina yumda hayalla oina pigadori ba sigi phibam sida school amuk chalurani yumda hayalla oina pirakpa mayam dugi amuka polumam nallani atai coaching amuka pisalani coaching gi so amuka homework ki polumam angang da danchalani punna subaina nanchalaga angang se sor honba ngampoi ngamdaboi tawra hora ani da hayeng chawra ani adagi magi best option je karino haikanda job ama tawba haiseda loisalleba mai best option se job am tawba salary ama phangba haibasida loisalleba ada salary do phangani job tu tawrani tai pullani
ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯀꯧꯔꯦ employee ꯀꯧꯔꯅꯤ ꯃꯥꯕꯨ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕꯗꯨ ꯀꯅꯥꯅꯣ employer ꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯁꯤ employer ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩ ꯀꯃꯥꯏꯅ employer ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯋꯥꯠꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ employee ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯕꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯁꯨ employee ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯠꯅꯔꯤꯁꯦ to be frank ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯥꯔꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯒ ꯇꯣꯡꯅꯅꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯩꯀꯣ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯌꯨꯝ ꯑꯃ ꯁꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯁꯦ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯊꯤꯕ ꯀꯣ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯟꯕ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯆꯥꯗꯨꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯔꯣꯟ ꯊꯣꯛꯄꯣꯏ ꯊꯣꯛꯇꯕꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯗ and English matek lolaga kaudana langdana khotana tawraga madda angang si English lonba hairamiga haraudana nungaina siri adum neiba horani angang se ada masu him chawrakan damu kai tawba ngasagi tai pullaga mai certificate to yolaga mi dei salary am phanguraga enba sik society da development karino economy da development karino ahomba karino wa khoi khunai sida ahomba karino na khoi khunai sida ahomba khara lakse taragadi beyond that akoi employee khak oibagi nataba employer oinana bagi that kind of education do madu akoi parents singna ai cha sing sida tauge haibagi wakhan je oja singna ju guide tobiba aduga akoi guide sing local guide sing adugi tongan ba association natragana education ga mari leina ba loop sing na karina mamana masi angang singda how to become the employer masi khitang sige mindset sida su khitang tobom change ado kanagumbadi akoina khange sida thangal bazar da ko leiba akoigi kano singse masige masa masu singse science lo hande rege arts lo halakte commerce ta lo yena nahwai akoi ngangnatro ado akoina kano da chaluba kanda tongan mafam da chaluba akoigi distributor trading gi kano akoigi dealers manufacturer mayam da chang kanda sahi kun taret ipan suba kuntha suba kuntha mari manga suba mayam amna proprietor ni md ni adu nen tora pham le rameba adu kai dagi laga kamai toraga phammi no masi haina kamaina nang sahi adyam na hawaina kamai torai no haita hang kanda di magi mapa aduna hanna toramba trading ko neba ko adu mana amuka chartered accountant tam thorani ma mba tam thorani natraga company koi management gi kano tam thorani secretary gi kari course tam thorani adu laaga mapai manakta khoige kai haitare probi gi type ta ko akoi sahi ama ani mapa phamna mapai manakta assist or phamani ready mapa do sahi khara yama ani mapa du na muka khara bayum dam ko phangrani marak ta mapa na mu yengsan biba la ani macha du na daita pura pu horani sumai toraga du macha du matam da di mana muka mapa du na chatharami budu dagi tongana achoba gut venture ama experiment toge haba magi tongana no plan am puraga mu thore abako adedi ngasagi mapa na torambugi level du dagi direct upgrade toba anova level of the business se sumai karak sumyam leiba ai haijaningi di career option se masi government ki job khakta akoina career option thambagi mahutta adum bagi lambi da su career gi option thambasu adum yaba lei aduga akoina hujik khangi sahi mari manga khaktang angang amana yamna wana khoigi kaino ma mai entrepreneur ama teta honaraga leiramba ko sahi mari manga gi matung dagi di car phajaba tonga thorapa yum phajaba doctor oibaduna saba ngamdaba engineer oibaduna saba ngamdaba yum phajana saraga thorakpa kedor myam uidana ko ado masi hai basida matang chana hayo boy yama polamana akoigi unfair means da illegal oiba lambi da business toba illegal oiba pota thuk toba sigumba mayam se masi legal oiba pota akoigi leiribo opportunity singse masi aware oidabadagi madu legal oiba pota chatpai se tolerance kharti changi dana ko khitang di khangba changi khitang di matam hekta thuna yamna akoigi yam thuna hekta pesa phangba yaba poti oide ba ko khitang tamna oirakadoi struggle do khitang change ba adu tanbadagi khudakta easy money se masi phangna bo hona bada illegal oiba
ट्रेट संगिब खोलिब मैम से अल्टरनेटिव ना दुमाई तोरगा नंग रिक लाइफ टू रिक्स लेगरे सरपदी अदो खुनाई से बदनाम चुहनगरे सरपदी सुंबा लीगल वाइबा अप्रोच ता कोई सुम अपॉर्चुनिटी ले मदुगी अखोय पोतो अखोय मसेल कोऑपरेशन पिना से मतेंग पांगना से सिरा चाची सिरा तौसी मसे अखोय लेकाई लेकाई की वाइबा थाकता हैबा तारेने खुन खुन की वाइबा थाकता नत्रगना तोंगान तोंगान बा some certain sections को तोंगान ममिंग थोलगा और सुया माई ग्रुप को दि लेवल दा सि सर्विस पिना बया येबको मी खरा पुल्लगा अदुमबगी सिस्टम हम हौदोपा अदुगा तुंगदा होरैबा नहा म्याम खग एंटरप्रेन्योर म्याम खग पुथोपा अदुगी टारगेट थमगा वर्क तौबा that kind of कोगी सिस्टम अदुगा मखोइसु अदुम कनो तौबा दे इवन सिंडिकेट संगत फौ याइदना को बिजनेस सिंडिकेट संगत पे याइ चेम्बर ऑफ कॉमर्स संगत पे याइ अदुगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट ता अखोई कनो तौबा याइ को खादा बे याइ को एक्सपोर्ट इंपोर्ट ता मणिपुर की डोमेस्टिक प्रोडक्ट म्याम से अखोई मपालोम दा लोइना थाखिननबगी अदुगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट टू दा अखोई पायोनियर ओइना संक्शन बे याइ मैन्युफैक्चर अखोई सिरा फंगिबा डोमेस्टिक कनो म्याम मा अखोई मैन्युफैक्चर तौथोपा याइ अखोई कनो प्रोसेसिंग तौथोपा याइ सिंग मपान दा थारे हरिसे मसी सिंग मपान दा लौई हसे मपान दा लौखरिबा सिंग दुना सुंगिबा आदा पोतो अखोई सिरेसिदा अदुगी प्रोसेसिंग दो तौथोगा मोइना पामी पोतु ओइन थाबी खरदि कमदौबा सुमाइना अखोई तौरिसिदा ग्रीन टी गा पुथोंग लेइदना सीसी टी गाइना पुथोंग लेइदना को जे मालेम दा लेइतबा अतांगवा मखल गे ग्रीन टी पुथोरै एक्सपोर्ट तौरै यबको अखोई गे रिच प्रोडक्ट म्यामा काउना गे करी गे रिच प्रोडक्ट म्यामा मपान दा एक्सपोर्ट तौरि यबको अखोई सुमाइना अखोई तोंगान बा मालेम दा लेइतबा दुगुम मखल गे पोट म्यामा मखल अखोई सिरेसिदा अखोई कनो तौबा याइ फार्मिंग तौबा याइ अदुदगी अखोई प्रोसेसिंग तौबा याइ ट्रेडिंग तौबा याइ सिरेसिदा अखोई गे इचा इशू सिंगसे सोमोमदा माइ कैरियर से ओहनगे हाइदनको अदुगी लाइन दा कैरियर ऑप्शन से अदोमदसु लौबा याइ हाइजरिबको सुगुम्बा अपॉर्चुनिटी खरा से आई सुम पंजाबनी मतम खरा लौजबगी दमकता हम ngakpigani Thank you भैया मरी एक सिंगना मर ताना मैम ताकवी बगी दमकता भैया थागतरी अदो सफिकुल्ला आइना व्यूअर दगे क्वेश्चन खतन लखचगे भैया थम्बे हौजिक लाइना लैचत असिदा डिग्री पाइरिबा मिसक अमना एग्जाम फेस तौगे हाइबगी वखल थिना नाथैरमलगा मनिंग थोंगोमदगी चंगे हाइबगे वखल असे कदाइदगी रूट कोस ओइगदगे अबन माइ क्वेश्चन से मसे खोगे छात्रना ख्वाइदगी पामबसे मसे पोट अनि खक पामेबा अमना छुटी थाबा छुटी ngana थाबा मसे छात्रना याम पामेबको हयेंग छुटी नि गा हाइबसे याम हरावेबा अदगी नत्रगना ngasi di half holiday tawrani ga हाइबसे अखो छात्र ओइबनिना खंगेबको छात्र ओइरकपनिना छात्र क्वाइ पामबसे छुटी ngana थाबा नत्रगा छुटी थादोपिबा मसिम क्वाइ पामे अनि सुबदा मार्क यामना फंगी हाइबसे सिसिम याम पामेबको अदो छात्रन क्वाइ पामबनी को मार्क यामना फंगबसिंगा छुटी थाबसिंगा अनि सियाम पामे अदुना ngसाइगी मा लाइक तंबा कांदुदा ngसाइगी फजना माइ वजादुना तंपिरक्तबगिनी खंद्रे और मागी ममा मपादुना फजना लाइक होना हलक्तबगिनी खंद्रे ममा मपा अमसुंग ओजा अनि दुगी रेस्पोंसिबिलिटी तारेदना लाइक तमिंगैदा फजना हैरक्तबा हाइसिदे अदुदे ममा मपा अमसुंग ओजा अनि दुगी रेस्पोंसिबिलिटी देगी फजना हैरक्तबा अंगांग असिना मार्कती अदुम फजना फंगबा पामियेबको अदा मागी पेरेंट्स सिंग अदुसु अखोइगी इसा से मागे माहिगा चनबा मागे मार्क सिंग अदो अदु खक्ता फंगजसनु माहिगा चानदबदुदी फंगजदसनु गायना खनबा ममा मपासे 1% गुम्बा 2% गुम्बा यारमगद्रा अतैदी मागी कनोगा चानगेरा चानरोइगेरा मार्क यामना फंगबदुनेबा पामिसेको अदोदी मागी हैबा हैतबगी क्वेश्चन दो तोंगाना मनिंग थोंगदा थमग्रगा मार्क यामना फंगबा हाइबसे माय प्रायोरिटी ओइरकपा मधु that is the root cause को अहम root cause नि अदगे अनि सुबदा सिस्टम दगी कनो तोरकपा लाप्सेस लेरकपा को एग्जाम कंडक्ट तौरिबा सिस्टम दुना
yamna tight oiraba yamna section na fazana system duna conduct tawkhib taragadi ma unfair means sizinabagi mafam leigadra the unfair means sizinabagi mafam leitradi unfair means yaudana kano exam thabang ngamnanaba ma honarakpa tabani larik parakpa tabane bunatro ado ngasai system duna lapses leirabnina ma adum unfair means na masi adum lan bangam ma yamna phangbangam gani habigi mamonda confidence am leiriyeba ko aduge confidence tuna maram oirakanda unfair means ki culture se lakpani ado unfair means tagi pass toroga chatkhaba mahiroi sing aduna di akoy national gi arena da international gi arena da yawrubadi yararoidana ko adum pallale horaneba aduge potuni thank you bhaiya adum hamni question adisa bhaiya da hangjani se manipur da central government job recruitment exam da participate tauba amadi success rate asi hengatna bagi damakta aikoi kari taugani haibagi matang da wafam khara thambi ahanbada ngasai ki khanna kheba khoigi staff selection commission gi exam center se manipur da laihanna ba madugi kano se masigi thaurang ama state government na central government ta fazana kano toraga haina raga haitare ne ko ado madu lehanna bagi thaurang ama paikhat pa se masi khwaidagi hanna maru oiba ahan ba khongthang oina khanna ba yai duga ani subada akoi gi miyam sida akoi gi central service se masi sigi kanabado magi akoi gi khudong chaba singdo madu yamna khangba warpa adagi om subada akoi gi missing sida home sick ki kari haigadra ko dilemma sisu layeba ko akoi missing sida central service hairaga mapanda dum chakradami yumda lai phangaroidamne na khanba ado mina ngasai world sida khoigi sum mapalomda tawna si macha si sum pike repm re like la su tamme chaure chaurakpadai ti macha amana ada kadai dino leigre london da leigre macha amna kano da leigre german da leigre adagi macha amna ada canada da leigre tawnari ba matam ne ba hujik se ko magi asa khodi hingon nung je am ta kai ba ya bana te jinna am ta majigi kai na ba am te khoi sirigi tai na ba hingon je mi na ga lau ki ba am te khoi chili naw ki kai han ba ya bana te aina koklu ga kai na rim ne ba gi chili naw gi hingon changban mi na changa ga lei ra ya ponte na phuna ba ko maram de sigi home sick ki kano se dilemma se masi khoi manipuri singda khara lei masigi maruai ba maram se ko geographical khara koi isolation su khara oidana ko ko si manipur se kitang india ge mainland india dai de kitang isolated oi adagi sum bagi factor si so mani adu sigi pot si haujiki lai ba 21st century ge changes mayam se masiga koi chanadre koi taiwan da koi manipur masak kyam nei adagi kenoda sum dubai da koi manipur masak kyam nei ri adagi kanoda london da koi ki manipuri masak kyam nei only pangan manipuri language gang ba pangan mi yankhai hena do kanoda yankhai mukki hai tare sangda koi united kingdom da leire koi manipur dai de mi manga taruk tabu ngairam kini maruena bangladesh ki chili naw sing gi mi yam lei khisiko sumaina leiri sigi mayam se masisi homesick ki dilemma se masiga dagi unawareness ka dagi akoi gi madugi khudong chabadu avail tawna ba platform sing se masi marang kaida bagi mari agency sing hai tare ko atu marang kaida bagi khota bagi wat pasulai ahiri basing si phagala agati central service ta as well as overseas da thabuk tawba akoi gi angang masing se masi hanadagi akoi significantly henkalakani na tumaina asa tawe thank you bhaiya viewers in the question nam khakala khocharake pani marshal aziz aina hangapne quota system laibasina sara ikhoidadi awaba samasya ama oire
complete taunaba hotnabada sigi matungdasu kanna masigi matangdasu kari khara haibiramo haibada oja hai quota system leibasina awaba oire haira kaino mai hoi quota system leibasina makoida awaba mo oire haibadani oh ase akhoi khunai amada leipak amada khunai amada leiminariba kanglo phurup mayamse masi thong manaba akhoi level amada pukhanaba socially balance amada economically balance amada adu pukhanaba gidamakta even politically fawada balance amada pukhanaba gidamakta shothara ba kanglup singdo maduda akhoi akaknaba akhoi sit khaga thamba aduga makoidu akhoi atopa khara advance oi khara ba khara chawkhat khara ba kanglup sing gumna makoigi thakta manaba thakta laknaba adugi miyeng adudani akhoi Dr. B.R. Ambedkar na chairman oiraga matamdugi constituent assembly na ko akhoi pass toraga akhoi India gi constitution na se pass to krese maduda akhoi reservation na bisi aduda thamamba aduda hapamba posak amane ba ko adugi reservation du ahan ba semba matamdadi madu akhoi constitution semami ba mioi sing aduna akhoi even Dr. B.R. Ambedkar masamak nasu akhoi reservation se mase permanently ko reservation se thamnana bagi wakal matamduda akhoi khanchide ba ko reservation se karam kanda akhoi hairiba kanglup sing do madu akaknaba for time being ko matam khara khakki manungda oigadabani madu hairiba kangbu se thak manana wangna chingkhala aba matungda manaba thakta leira matungda general da leiriba atopa community sing atuga compete tawba matamda magi kenodo compete tawba ngambagi capacity do madu leirani haibagi adumba kenose masi khanga matungda di hairiba reservation system se masi lothokadabani haibane ba aduga adi matamduda leiramni se adubo adam constitution semkeba matamdudagi adum hojik phawbudi as it is reservation se adum chatharaga lae ko do hojik si manipur da tawrisi 33% na schedule tribe ta chatle ko adagi 2% la keno amana ko schedule caste ta chalamani aduga akoi remaining akoi lemhori ba ko akoi 17% hagadra asisi OBC da chatpani 50% dai di henba yadaba reservation se duna 50% du da 17% la kano OBC da chatpani adugi 17% dugi manungda OBC da yauriba community sing ado akhoi OBC da yauriba community sing manipur gi haiba tare sige manungda yenthokna ba kanda akhoi missing da haitare population gi ratio da yenthokna ba da akhoi pangan sing gi su akhoi 4% thunge na adugi 4% duni akhoi na enjoy tawri se ko anu sumaina se pangan sing da akhanda na piba reservation natte ko muslim da piba reservation natte pangan da piba reservation natte OBC gi reservation ne ba ko OBC gi reservation do aduda akhoi gi pangan sing gi akakna ba sit masing do madu kari haitare akhoi gi specified to bai wani sumaina si sini aduna reservation sigi kanaba amasung kanadaba animak merit and demerit animak layaba ko adu yamna sangre ai ngasi makti madugi details to ai changjaroige reservation sina akhoi da kanaba yamna pi akhoi hanadi MPSC ga si examination amta phauramdi karigi tharwajo phaude adu phauroi double leiramina adu thana bo honaruraga adugi labor do thadaraga kari kana ne unnecessary ni kana te na labor do pi deba adu pi damnina general reservation function da general category da phawba ya so phawram deba adu reservation se la matung dagi kharadi soidana reserve ki category da phangadab leiramina adugi basis tu da phangadab du ai oigena hotnarakpada phangadabagi chang du dagi henna mark phangakna general da khanbasu myam yawre dana husiko
मसीसु कानबा मनी डॉक्टर हायरसी 2004 के ममांगदा डॉक्टर सी वैगे सही मापन ने 1995 ता पांगन जी डॉक्टर रबान कौबम खा का कोई कनो दा फाउकी मणिपुर की मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन दा फाउकी डॉक्टर रबान ना फाउकी बसिगी मतुंग दा 2004 फाउसे डॉक्टर अम फाउदम ने मेडिकल एग्जामिनेशन सही मापन मेडिकल एग्जामिनेशन दा अम दा फाउदम ने अदो रिजर्वेशन सिस्टम दो लेरा कांदती अखोई रिजर्वेशन की कोटा तो नतब जनरल के कोटा दसु मैम पांगन मैम फाउरईदनको सिसी सिगी कैनोमा टेंडेंसी अमा लाइसी रिजर्वेशन सिस्टम दगी लाकपनी अदुबो नकल अमरोमदा रिजर्वेशन की अमांगबसु दुम डिमेरिट फैक्टर सुदुम लेतबति नते अखोई हौरईबा आंगांसिंगसिदा अखोई क्वालिटी लेबा अखोई प्रोडक्शन से मसी सही रिजर्व नंबर मोरगा समचिंगला सखिबना क्वालिटी दे यामना अखोई काकाक लाउबा मीसिंग दो क्वालिटी लेबा मीसिंग दो अदुगी कनोमा अखो सुम हंदा हौवा खुदम ओइना रकांदा मिजोराम दगी यामना अफाउबा डॉक्टर थोरक्तेदनको मै अयामना रिजर्व सिस्टम दा फंगप कैनो ngakta ओइबनिना अखोई सोम मणिपुर दगी दे अखोई मणिपुर की सिरेसिदा अखोई बरुवाइना मैतै सिलिनाउ सिंगी मरक्तगी डॉक्टर अफाउ अफाउ मैम थोरईदने अखोई पांगनदगी सोम थोकपो यावरेदनो सिक्तेको अदे इवन सुमाइना अदो हानदि रिजर्वेशन फंगद्रिङैदा पांगन अमफो मेडिकल सही मापन खलम दबदो हौजिकति मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन दा पांगन नुपीना मणिपुर पुंबगी ओइना फर्स्ट ताबसि क्यारक सुरे अदो पांगन नुपीना मणिपुर पुना मक्की ओइना मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन दा मकोक ओइबसे सी यावरेदनको सी जो सिना कानबा फैक्टर नि अदो कानदबा फैक्टर सो ngसाइगे अदुगुम्बा लै अदो हौजिक मक्की ओइना दे सोशल इम्बैलेंस लैरिबनिनको रिजर्वेशन से मसी कोई मथौ तारी हौजिक 4% रिजर्वेशन एंजॉय तौरी से मसी कोई पॉपुलेशन का मरी लेना पॉपुलेशन का प्रोपोर्शनेट ओइते पॉपुलेशन का प्रोपोर्शनेट ओइहनबियो हाइबा वफम लैरी रिजर्वेशन की डेट लॉक मैम लैरी रिजर्वेशन की मनुंगदा पीगदबा सीट मैम पीहौदबा डिपार्टमेंट मैम लैरीबको मसी कोई फजना मसी कोई कोर्ट की थ्रू दा ते competent forum da koi hana so koi amokok na gadi masi upheld tawgramni si issue si makhata na tawgadaba lairi then koi gi roster policy se hojek manipur gi roster policy se masi koi gi pangan singda jamna discriminatory oiba roster policy am oina thoi maram de kunmanga khak low kunmanga low dream khai koi gi mi ama phawba reservation phangba yaroi haibase ada kana gomba डिपार्टमेंट खर दे पिसमिल सिस्टा मचेत अरे सीट यांखई लौगदबदो मधु अहुम लग थोक न त्रांगा अहुम लग थोक न त्रा कोन बेद कुन लौरगस कुन मंगा अमफोक सुद्रेदना अदोदि अखोई की रिजर्वेशन की कैटेगरी दे फंगद्रेदना सुमाइन तौबा अखोई की थबक खुलौ मैम तौरकपा खोलकपा सिगी मैम से अखोई लोइना रिकॉर्ड कलेक्शन तौरी अखोई 2006 तगी ना हुजिक फाउगी ओबा रिकॉर्ड फजना कलेक्शन तौरी अदुगे मैम दो कंपैरेटिव अखोई स्टडी फजना तौर मतुंग दा सिगे अखोई रोस्टर पॉलिसी से मसे डिस्क्रिमिनेटरी ओय हा तो मसी सेमदोकदबनी मसी रोस्टर पॉलिसी से मसी रिन्यू तौगदबनी सेमदोकदबनी हाबा कोई दाबी से हाना सु तौगरबनी अदो हौजिक मखाता ना मसी तौबगी दरकार लैयेना कोई तौरी होनरी हाबा तारे सुसिक मखाता बा क्वेश्चन लैरि मेहागी अयाब यावरगा लोसनबा क्लोजिंग हजिक व्यूअर सिंह की क्वेश्चन सु लाक्चद्रे हजिक से ओके अदुगा थगचरी भया जला प्रेसिडेंट अमुको रबो ngasiगी maman yamlaba wafam kaya share tawbigidmak matungdasu maman yamlaba wafam kaya ekhoida share tawbigani habagi thajabaga loina छात्र अमदी यूथ सिंगदा कानबा कया पिबिनाबा हाइबगी थाजबा थमजै अमदी येंगबीर व्यूअर पुनमक्सु थागप फोंदोकचरी व्यूअर सिंगना राशि लाइव डिस्कशन असिगी मतुंग तारकपा एपिसोड सिंग दा डिस्कशन तौनिंगबा टॉपिक लेरगसु कमेंट सेक्शन दा इरगा थागत पिराओ मधु अखोय डिस्कशन तौनब होनजगे नसिगी अखोय गेस्ट ओजा जलान प्रेसिडेंट अमुकोक की अयाबा लौरगा लाइव डिस्कशन असि लोसिनजरगे Thank you all. Thanks,